Horticulture Minister Prof Lalnilawma'n Sairang kan ramathing le mau te chorchang kai dan tur kan ngai tu a chalai na zong mek tele heti lama talent nei chatak tak te tan ko le engzel don ati voina Horticulture Minister Prof Lalnilawma'n Sairang le Lengpui Department warehouse shang atlo a sarkar hian hun shang warehouse le godown engemaw zata neya heng te hi changkai zo ka mandan kan ngai tu chhozela department dangne na changkopin thlai thar che kholnan te po mandan kan ngai tu chhozel don ani ati kan ramathing le mau te chorchang kai dan tur kan ngai tu a kan rama mau te hi quality thatak takani a mau manghian thil tam taka siam chhuat thei mei hol mai ba ka furniture thatak tak rampona thon chhuat thei khopa tha asiam theya chalai na zong mek tele heti lama talent nei thatak tak te tan ko le engzel don ani atibok Minister Troy Omtu Dr. KC Lalmal Somzava Advisor to Chief Minister po inthu soin mipuya be se na diklau siam hi kantum velava kanti thei ngei tur ero chu chiang takin kan soya ma po kan lame kani ate Professor Lalnilawma'n hi pulal thazwala roite chairman zitko in a Troy Oma Horticulture Department tangin Director Pucholal Monpuya Additional Director Pilal Mingmoy Patsuaw Secretary Pikerel Rinzwali IAS Deputy Secretary Pilal Ramrati Baka Staff 10 Khatten and Troy Ombok